Oh. Wartao samaha mana ila itlaf ya teknik donc de mana ye masuliano ya wahia begembabi abunga dota samaha nywandu kawdo mawahi manjia banu makaurdim mana ye ila itlaf ya teknik mujoko wade uliomo masiwani ya Komori yardi sumpiza hunu donc wala tikaurumie wifi shabo mwenje warengwa tika oblige ni bezara kantie données ilande hitlafu ila birasha kabasitabu o rijabanu lelo jerim tsambazeni rimwenesheni mbabi ye namna ye corruption ya haladara harumenti ne zenrongo ikauza jiri ya mji wa Bangwa rangu juzi wafanye declaration hata leo nga sinaze source za kanti abonge ngarjota samaha nywandu kaulo wa mwahi mwanjia bala rume video ya mwando ila na kauizima au kabala riwahiri njia shirandi sorongoa o mwenje urengo au kale wadulu masiwani ngo sumpiza mbabe munu zahe hunu ngono tawo saureje abonge tika oblige wa katika urumie wifi hunda honi ni tie données ya telefoni ili nike tranquille nike stable o wakomori kaundu masamwanjia Mwenyezi Mungu na jailie kwa bahanu mlio nani harumarehema na amani na usalama wa Komori mjihunda harwe masiwa ya Komori wa Komori mjihunda obo onzemwe Komori rahare jandisa eze mada itimbi kaundu za rebeha banu do mbushuriani bahati njema rimwambieni ukana haini mndu kaungu jihunda harumwensi ya Faransa bali danyi mjihunda o haruma omji wa Paris msidi wa zeze nsabu ho za maudu za he journée ikaw yeshen libre ngwaenda na ufanya mahamine rangu ya tungiha riwasaidie hauka mengoni mweze sheni ikaw ngari amini ukaraha kwa jafanywa e corruption mengoni mashe libre de Komori wori somesa misomo minji wori juza ndongo zinji muhimu ikaw kabati ma journalist walwar mwenti wasubuti wa zamba namna shen libre ikaw wajitolea haruma misomo minji wakori somesa rijoji biwa nyimlo harumenti ya Faransa mlo Paris mshangirie e journée hao kamwa benze yene message la kanzari behe banu abonge wa Komori dohumnikani zentosa za Kiislamu rimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nyuma samwanji ya banu habasa na nyimjohunde bahati mrangalie usoni renda weiho na nyimjohunde bahati mrangalie harumae page ya habari za Komori page ya habari za Komori kao warenge jukumu ya urenga ze video za hatu wazituje wazijuzo wa Komori kaundu bahanu kwa wajundrao mahala ni onti pia abonge tijana madambili bien sûr gardobi rambabi harmona diveri kwa wakati uruhusu she madda itimbi arihanti banusu kwa leo rangu juzi bwa Komori e kandidature ya hemwana mbangola hambu kao hakaanza ngujitoleo na ujinika jirma ya huenda ende ya represente e hambu harumaye pale ze vote za haut député ikaw yo hamba Nurdin alias Shebana mwananyasi woi kandida yalo ya behwa haruma ze vote zinu harumaye opposition hauka Burhani Hamidu na Muhammad Abdul Wahhab mnashema wahimili ngwa hodingoni mwe candidature yenu yabo wa Komori al hakika harumwe hambu mijikume na mwejaya he hambu raja raishi ya ukana Burhani Hamidu na na Abdul Wahhab ngwa udingoni mwa candidature yabo kabati mruto elewa kabo de kandida ulo favori abonge ijai candidature ijai rejetewa jabo ke banu ministre des affaires étrangères hafanya geste ikawa wanduanu kwa tina hata manongo ya mastehi kwa tina hata adabu wanduwa hemba ezia asmana zalinu wakati kao ministri ya rejetewa ya lojuma hunjia ifanya pre-campagne yabo yonge nge permete ubao wandu warua jina wa rejetewa wafanye pre-campagne hao shaizo na kanza ruonese bangu wa Komori karanzi juzi raona ze declaration za mji wa Bangwa makalima kao mashababi wa mji wa Bangwa wa ya Zamba wazima ne mbaba mbangwa ya zirongoa mji wa Bangwa kabatula wa ma delegation
kaonga sina source za kanti rasmi rjozi declenche banu halafuri linde ye mru ujo hamba ndizo ruko hamba banu karmwe za use politiki nana zirongozo ntipier ko zamba banu kamru mrati he amba kana tambanrabo hawafanye komateri ambe mina nrabo yoti di horlio banu kwezi wa Komori izo ranzao mriaje ya heye yaonese za hahe zilo contraire nizo na hamba yonde namna ya communication hakamuono e situation iliyo harume communication yodo banda kanza ruonese yode madda ya hadani de zabangwa madda ya bili tujarifanye analizi banu bwa Komori mwangalie emahamira ruhaumine ya ranio hujabanu ye namna fatihu ngazanzi hao ni wandu wenji ya reisise juma hufanya corruption na ukorompe ye majournalisti wa henti ngaruja rimfanyeni analizi bana ngabu wahunda bahati wa Zanziha ngabu wahunda bahati sisi wani wazambao sisi ruhunde bahati ngarjo hujabanu rizinanue paske maharala niyo hujabanu bwa Komori e majournalisti rikawani ka confiance halafu abahanga sirama mahamira rumine banu borzo taharambe rangu 2017 yembaezino ya haja majournalisti warende hama korompi wa korompi wao haku halafu wanjia harmajwe wa kreye page za udonjia harma muharbat ili karibala ngo na page ili wado sivewa wala kwa tutahajemu mwanza wani fatihu hafanye namna inu rangu CMM rangu Bogo City waude makwani wawandu kao wani kilo ngona mishahara rangu wanu le mate de Komoro ani ndajo shida ni waze ngardo wa cité banu wandu wao kabo ngardo nja wana divers bien sûr arme politique générale ili harmo ntisha hizo de mada muhimu mbili za kauribe habanu ili jerim tekelezeni luone semba abi ukana wabangwa wafanya declaration ya uone sawa utukivu wa hao ni candidature ya rejeté wa ya mwana hao rediri uone tena ukana tiloto kawa fanya declaration shari uono ngari amini uo mji wa Bangwa nana hizo rajo hamba banu wa Komori surtout ma opposant parce que rishi ya ukana harmaze renseignement lo nizo banu lanswiri ya wakati ya swali wa ihomoroni ngamfikiru kana waroha bound ya ma opposant wa opposition uni ya tenelo ni Abdou Soif kanja chitrompe wajidi wani wajirande harumo mji wa Bangwa uende waonese kana ngo wazima ni candidature ya hemwana hao Mbangwa ikawa ngwanzo represente hambu ila wao ngwa ijuao ngwa ngoni mwahe hizo tidizo za jotosha basi kanzani pare ma opposant walo control ya azali ukana juzi wakavoti za presidentielle na magouverneur wasingani warenge disposition waonesa utukivu wende hata wasingani warero hitwa wa kama victimu handongo zinji baishwa Idrisi leo katusubutenda singani hasababu dizo ya zijirisa sha rijoji viwa ingebala juzi singani warenga ze disposition zila hena mnaila watifembuhu shema opposant nduja mwinyi Baraka nduja Abdou Soifu kiki honti pia ikawe miji hao neze fiefu za hao wafanya ze reaction ikawa de resistance yafanywa ni singani hakabala bo singani ya remwa ila hamade opposition kamili de remwa ulati Buruhani Hamidu na banu Buruhani ngodo ya njia haruma shengo sincèrement ngar kuma clair banu Buruhani ngodo ya njia haruma shengo plus ani daraja za haju wanduwa elewe ukana banu Buruhani ngukozo haungwanzo ya ni atoe ezi ilo hambu na yote de namna Buruhani alona zianzima Buruhani woi leader politique Buruhani wa imri arumishi haruma instance zinji za hedaula ya ka ministre ya ka directeur wa protocole ya ka député plus 3 fois Buruhani Hamidu ya ka président de l'Assemblée ya ka ministre de l'Intérieur heze daraja Buruhani Hamidu ya zuru mazonti pia uwa timru ya ukado kana wanafikra wa ukana harinu yezi ilo hambu mwamba waze ndongo hizo rionese wanu kana Buruhani Hamidu kana ujua hukana yankili ya Sumanazali Buruhani Hamidu kana ujua mana Buruhani Hamidu yena amuru na wakaribu nae na familia hahe wazima nuo mjini hao yabo kana uparoka hama Asmani Azali yola memshozi na Muhammad Abdul Wahabi hauka Abdul Wahabi haka ministre affaires étrangères
haka ministre de l'intérieur, Burhani ayo Abdul Wahabi haka président wa Heshe Shangazija. C'est un grand avocat, yaka batonier wa hema avocat wa henti Juzivan. Njajo shida ni waze ze poste haka procureur de la République. Ze poste clé Mohamed Abdul Wahabi yaziru mamnashema. Yabo kana ujua ukane akili Yasman Azali harmwe hambu nyiwa hambu manzo ikebanu Burhani na mnashema ngwanzo wate fitna harmwe hambu ye watu ya Zali ye zero ya harmwe hambu nukatuelewa hauka wanu walo na akili chashi Burhani na mnashema kwa na ujua ukane akili Yasman Azali hauka wo hanza muhandu zao ngumu mjwaezi ya hambu na tojabanu ya heye ya rambi ya hao yafanye komateri yabo ka Abdul Wahabi yewe ngo hao Abdul Wahabi kaja paro tia fitna harmu hao harmu mbanche Abdul Wahabi kaja tuparo tia fitna harmu mji wa mtuje ayo harmu mji wa mjwaezi na singari jua oze twabia za Yasman Azali rangu utoto huja undudu hazi wahe bahata abaha ya lo harmu hui ani ya tomdo mzima kaburini juma fitna na upeu na rohombi wala tutari mwangalizeri wa Komori ukana wanuti de candidature ya himana mumbangwa de enzo ya siblewa Azali de nature hata harmo mji wa mtuje haurenge mateka yoto tsaha kando ani hata mazama ya onrozade harmo mji wa mtuje Azali yo njia hadojere izo de na wandu wa mtuje do wakurambia wakozaoneze nongo zinu ani halafu lewe hambu jayi nganzo irengo mateka mera mumtuje ze postu klengizo mtuje ani atomba udepite ani Fatihu katukina ya nembabi aloni yongwanzo hakwa udepite uke mtuje yabo ya robi wa hambu wanu wa mateka daraja ya ukana haba de bloke wa 20 million isiblewa wende wa destabilize wa mji wa Bangwa wa uwanyise wa utondowe wa urendeti hindu hasibabu hindi maana Fatihu haelewa ukana ye declaration ya wa Bangwa ilange walangwa wa maserie wabiri abo wende wataha Kolombo homtuje habalagari hasi Bangwa hende haonana ne mbabaola yakaufanya ye declaration yakauone sawa utukivu wa hemwana hao hamwambia tujohanza ni hadisi da minawe sha njogarini rende mtuje mbaba hama tina ujua urohoda honi hasibabu ye mrumshahangu haroha abunti na ujua uroha rahani jamlaha Kolombo hamweleze mbaba wala hata mbaba haraya hama tina ujua huja Kolombo hendeza Kolombo hardia waja wafanya system wandu wa Azali wa hambu wadzima na modestumpli ya wa Fatihu mbangwa uparo Hashimu Halidi wende warenge plus ya 20 million Hashimu Halidi wombangwa daena aende harage wandu wa baba ngabomru mbaba mbwa Asumani Beja na mruawili hali wababa wararua na neshafa mji wababa wararua wende wa krompe wa mapesa waje wala beye mbaba wala yakafanya declaration bahari kwa jajibi wa declaration ya haki ani yode namna corruption ya hundra daraja Fatihu wei jeni watwando wandu ambao kana harwe inu renouveau harmo 21e siècle wadoja wafanya ndongo za corruption mashababi wajidai ukangwao na wandu wajidai ukangwao na ezi wende daraja ya ukawa donji haruma ndongo za corruption yoro hanu ko mwambiani ka wantu wandu walo na haya wantu wandu walo na dignité ukadoto katendere de keiri gumsese homa weni ambude worijua ukaimwenza shonga hata jeafe rahane mashababi wandrabo wanu sincèrement hauke mashababi wandrabo wanu anwa keiri wa baba waze wa hali wala rahane mashababi wanu ukadaraja ya Fatihu nguko jambaba hahe ya dwani ya renge mali za daula ya dozi pwageli 20 million yendea sible wa de mashababi wa Bangwa surtout wa lozi haukawodo wenza mvu waodo wenza mharbati wende wa maîtrise wawanike 20 million yo wawashiwa hata nyumba bo iko juu ya wafanywa hani ndongo sawa wafanywa no ilie kaze voti ziribiri ye kandida mbangwa wa mfano ikasa hakubaliwa maana ngabo percentage inji ya ukae candidature ya validewa halafu ya system wanzo ibalie hindi ye kaze voti zitolwa ani Bangwa watifanye reclamation zero resume he declaration ya tolwa
izo ndizo nakanza jeru nese banu kawabangwa kamna ujwa uhulu harobo kume na nyiwo mji wa Bangwa ngari ujua ukana uona uzalendo mji wa Bangwa uona umurwa haukaona muhono hazi mji wa Bangwa mengoni mwe miji wako uona walozi wenji wa ulo wa mfizinji uona mkayondo wa holosi harumenti halafule weinu Kolombo na Hashimu Halidi sumplia wafatihu mwende daraja mwarenge wandu wa babamu wa krompe Bangwa mwende mwarenge 20 million ho trésor ifanye ya rumilo wa Bangwa no ili mdestabilizo mji wa Bangwa kanza ruonese banu kana manendo ngoti de 20 million na singarpara mashababi wa Bangwa wa hundre mapesa yao ya mapesa ya daula wa Bangwa na mrenge mle shamwelewe ukana nganya haya nganya dinite wanu mapesa yao pia si ujwa upropose wa munu si ujwa uharaya wakati si urenga narisubutiri zambe shakar na uparozi ya ize namna zifalike zilio kadi mapesa hatu rikako moria bordopa wakati wa sambi rudopa rore propose wa mapesa imana na kaunra bahati mimi hata ni wasili harma nedena ke protokoli wa Bashar Kiwani yondo wakati wa hesi toa yente sha rielewa kayani ya hatu na rumie abonge wa mashababi wa Bangwa mtihulwa haukayonde pla waloni ukwatina plaza ukabonde ware hevoti e pla ilio doka ena mnajer joka ukrompe wa Bangwa wa Bangwa kweli ngamlataweshwa baha ngamlatao jitihadi hanyu mwende mkubali Hashimu wanruara ruane uende wa huzo mji wa Bangwa hasibabu de sheo shabangwa kanza ruonese ukanangabo ijomkiniha heliri ele wa nijua aux renseignements ijomkiniha vanhondra maudu au plus tard elendi mashababi wa Bangwa ngwa jopanya declaration ya bili ya husemeze malizinu ngamjuo abonge rikanza ruonese banu hauraji ukana banu izo rajomba duwa ngabo wandu waelewa wamba ukana hari juzi ngamta eze intervention za hangu ngamtronkodo banu na inji enkodo ekayonde de shwaba hasha kaemba ezinu yenzayo banu sikarjala haurudi abonge kanza ruonese kana izo rajojibiwa haini mji wahisi ukana ngwaona mwana wahisi ukana mwana woinguju wa fai ikaubidi hau ya faiye bavu ikaubidi warengeze disposition wakehama Bangwa shawati kehama Bangwa wabuha wandu wende wadorumilwa na wakane dignite na plan B parce que vala juzi ze voti za hema president ne ma gouverneur yemana zavire na mnaila dabukana kwa makandida kwa jakana plan B zinu na zikane plan B parce que wana haramu wangu wahara ya dalilu idio ranzi fatihuka tufikiri strategy za ushinda ya hundreze voti shade kahari ngurengo mapeso trésor yende ya rumilie wa Bangwa 20 millions mji mzima ebabo fatihu ha provide combien de millions ya jia rumi harume kampanya ngari jua ukahata Juma Shongo mashababi wa Juma Shongo wafanye declaration warongo wamba ukana kwa tutaha hata waone SRC Juma Shongo Raoul de la Pierre habiri ya Juma Shongo hende hata hema shababi wale wafanye mahadisi harumani fatihu mashababi wamba ukana karututaha mahadisi ngaranzao action yabo iyo tiwona haya hauka action ngamjo jamlikilo wanarobo kume halafu bahi maudu mpulo henda izode za mhunrani matongesa marongoa mashababi ya Juma Shongo mwafanye declaration ila namkane namlesibiri mpareshkali muonesa utukivu wa hanyu mtihulo harobo kume mtihulo harobo kume mapesa ya uhisa na ungu anako hisa mapesa ya oka hisa ya ujwa urumilo hata ujoshinda unkane 10 millions ufanye 24 heures ya hise yabo mapesa uhisa shaumurwa na dignite izozo kazi hisa izo hano wakati mrujwa ujifahari kama mimi mwenza haya na hiyo de mana siwasaya amini ukana ikademba ezi ya sumana zalinu ngarudo kana ze dignite za hatu rikane wa umurwa wa hatu hatarife ngarudo tsawarifiye munu liyo ribe ho makiesi shakari na karnau kawamezi harumemba ezi ya sumana zalinu abonge omji wa Bangwa
mtikubali Papa Kennedy na Asmani Beja wa mhuzuni riwa ngambi amina renseignement ambiwa awe Yasmani Beja hakaruma telefoni ngurongo ngwambio mrukana risari mlabaye mzeola ka urongo wanga paka ya bale hambu ije bangwa wakamuto shababi hamrongo zamba haye jawe mbaba Asmani uo mbaba wa Asmani Beja hatobaya le hatonjo ndani habaya vane mijinu mijihatu emano tablu walo harme mijihatu warengawe mijihatu wenda weihuza vanu sidera ambao mano tablu ngarujua banu mana mri ambao kaedo wambone lale harumo mji ndabodeze mashughuli za ho watofanya no wajumba hatu ne mazuki watu nukujo joka na shughuli ya renge uwe ya manza wa ya jemrongole vanu leo inu tijojwa ukadembeni Sedumaru wa Sedi Hashimu wono tablu mhu daena Sedi Mwinyi na Shihasofeini shati jojua ni kane shughuli ya hangu woye shughuli ya hangu ni jijere huu ni renge Juma Said Abdalla ya jendrongole ya siya ministri notable halola heyada vanu sido mijini hatu hunu rtikubaliri baziziwa sidera mbao waze wanu manotable sidera jojua hamba otima notable huto parasa notable wala hata lebanda lahe kabat lokali vumro halafu mkubalo mijini wanu wado baziziwa wabangwa mtikubali ngarjua ze namna ze plapia zifanywa ni Kolombo zifanywa wandu pia wahembazi ya Sumanazali wahehambu ili wadewa hulewo mji wa bangwa ewa bangwa nga mkubali umje mhulwa au nga mwene sao kanyi wandu wenza haya ngarlindao riwone na hizo ruto hamba ye miji ya heba miji yonti pia ya hema siwa ye mabavu yonti pia ne masiwa yonti pia na wakemiji warenge wakane plambe haimi kandida wa opoza ujidai kana ngujo hundra wandu wa mvoti na kane plambe manaze voti zinu lazimu zikeza mwiso nimbaezi ya Sumanazali roto dozi rejeza baizo de zitonge sao wefanya mabunjili wambe motola ngurongo hauraji emana rujo urongo hauraji dizo mfanyao na mzio mwendo mwenuolo nuo na mzieze tobi ya mlonizo ngarujo karna urongo hauraji na baba rono enge mru nge komori walo komori warongo hauraji fadhali kasiri to komori so na fikira zo jaiku hakamru jaharma baba hanu mrajo kaswiri kange an security mrajo kana hamu za ujaharu enti yenge banu ngabo ndrongoze ndaondro shata mbriela la katuhisi kabalange an security haru mwenyu baya hae be that ya riwone seni banu kana idaraja enti hatu ya hondra kamtuone sa ukana wake mwana mkomori ulobonze yakane hamu ya ujaharu enti ye corruption irenge mvu mahakama ya nrabo bal ndrongozo tipi ngono jae procureur jae hatolwa yabubahika na upara ya uzisi wamba ngo mbreda hata ya domkilo nkaro za mbuzi na makontike waloze ni shahidi ubeidi ya mdenonse yaonesa ze preuve pia ambaye kaparo mahakama ngujo henda ya toparo parwa yabo yongewe ne sao kana uwandu wanu kwa tina haya ibaki wake procureuri hau juge hau ministri ya virenziani ra ministri ya vira ra ministri ulio habaha ya vire mjini ya tuamabe hataya ya tulashubabo runawazali de zila za hamba babo runawazali ya tuashono de fadhali kamba hiza ma ministri za nrabo hizo za ushi abonga hizo rakanza rambe bandu wa Komori wabangwa ni miji pia walwe makandida ewe Mwinyi Baraka utirambe nrabo Mwinyi Baraka kandida waho lazimu yaje premier mtu dahubini ntujini utijehura mbia nrabo maudu kabalabala Mwinyi Baraka jonese omji wa ntujini urevolte wake plambe imbaezi inu johonda zayo Mwinyi Baraka kujatia yani kujatia ze faida za kinafsia homuoni za udono gosie kontro wananyuho za udoti wananyuho jidobo Mwinyi Baraka wakati ujawa uzia wana entere wantiti abuntu tomba Mwinyi bahi wode ya johonywanyi shabo ngabo wandu wenji leo inu kiki wandu sisi wasaya sisi wa mitimru wa orange mikala ohamba mitimru mkaribu na kiki shanga aminukana kiki ngumerite soutien parce que bahanura wasulibanu nemba aibu ne aibu ya roha ya hemba ezinu inji kiki aikotize vanu bayishwa guru la hitwa ho funguni belu bala strategia baha ya uusezi ya zalibonti ngela dhimu wa irenge na rezie ze fikirantinti wandu watsanganyi hemba ezinu johonda zayo mtoweisho mlonisho kiki ngawe na mapesa Mwinyi Baraka ngawena
wandu wenti pia nganyinya Burhani Hamidu pia kejajo kirika kambati ulona yajo shida buhe na 5 milioni mbwa na 5 milioni ta kandidaturi akamjaye hadi milioni zabari hindi mtoele wana fikra nzima mwaelewana kana banu onela pour une bonne cause motoye mbaezi andra inu shamtoka banu mtora kulioza hata na tende ntowe hatandi vanu embaezi inu emana warenga mvu de twabia ilonema opoza etwabia ilonema opoza de manemba ezi Asumani Azali ya renga mvu shana mnambi embaezi inu ngio na mvu handongo hindi dabo wafanya unrongo hindi na mtorambia wake mruwa hezi ngojona mbahaza mazi wazoea na wamezi ngabotola mkura na sima na muona leo yeuvayandro mashallah shaula mmezi yetodo hima haruma mpado moroni migration bala ya bai mwana henga l'hôpital na munibe 10 na ule ordonnance yembaezi ya Asumani Azali yende daraja waiwania mbaha wamezi kabati hata mruwa kweli uwanu yembaezi ya Azali mbahaza mazi ya Rabbi yabo do wandu wa do banu waladhimu wa Komori na nyima opoza muelewe kana yende daraja ye ezi ya Azali kaituhunda wandu wenza hankli wanda imani shahari dola mdembeni Mansuri do hujo ya wani ezi ya Azali Mansuri nge na ndrongo ndri Mansuri ngwambio wa Komori hindri rangu 2020 wasa Komori uhundu hindri omji wa dembeni uhundu hindri Mansuri udo jidai kama na mru wa siasa ya ukaje ya Rabbi shakai vanu wandu wa laumu de ma journalisti wanu wa kourengu wandu wanu wenda wa pose ma question quand même ma journalisti mwende daraja wandu wanu kamtushida matrie mahunda ukana mahunda mafanya filtrage ye mru aladhimu ya jemu muhadisi danya ni mdu atoladhimu ukamansuri hode mbeni uwede mru ujo yafanye siasa haruma media uwede mru ujo wani embaezi ya Azali haruma media daina 13 gankura na sima wandu ikaungari wajua oze twabia za hao no namna ya hao 13 gengu joka ujambe hindi siasa ya ijua unda hu haisomo ndahu yeye nivo ya hindi enivo ya 13 hindi bahari nguvu nkandu hata jile ukabwari wo mndu wa kamili wa mwanzo wa Komori wa muishilie mmeza maji ngamjokana 13 kaya josubuti namna ya nijuao kaya josubuti de manandongo wa hindi nanzao labuka 13 kaya josubuti ya subuti ambekana ngufanya droit de réponse ya njibu hakangu njuo kanga ni mjuondro na banu imanari wavumbo wanu mimi amsible mbajini ngamsimble mbajini uhatu hukana Mansuri wa Abdalla hodembeni na 13 gankura na sima nyido wandu mahunda daraja majomdo waniemba ezi ya Asumani Azali ebanu bomwani yao ezi ya Azali masuala ngamu ya tawa omrende wemo uzisiwa bari mru hali hakura hanja nasibu hauli wachai hani kloral majana maili ya jalibe na wili halafunge na hadi hame ya hata haundu 5 mili ya live journalisti ya benzondo na rongo mbabe ni waniezi njwa uparo ni kilo 10 mili ende helo wandu wala watahau Mansuri ngwanzo namna ya ukana ikahendo biro ha belu wakaenge conseiller wa belu ya domba ukana weide mruni wanio rengeze oliho ya humnika litrimbiliza mafura ya mnike litrinra shawanti wandu walo na Mansuri ngujo kauramba hindi omji wa dembeni ngojo kaufa hindi ngofa ani Mansuri wendo dembeni ranzi wendo vidembeni Mansuri wendo dembeni plasa honda ba dembeni zokweli wefundi wa palashio wasomesa hate mazuki wangu wawasomesa palashio shiarabu sha garde mba hiyo shema naruto jo hustehi de twabia namna ulio haukadembeni dembeni sisi wa mezi nsubutinza mbeba dembeni sisi wa mezi dembeni banwenti ya hatu kabaja paro kaufaume wahema si wawonti pia rele wendo histoire wakawa faume wahema bavu wakawa faume wahe masiwa shaka Hashimu hakamfaume mbajini shaka baja kaparo shinda wakamfaume wahenti kamili harumenti ya hatu kabaja paro ka monarchi harume histoire abongele nyi wandu manzo muhimilie mbaezi yinu fatihu harume yankili yahe hasaha hanti ze plaza hezonti pia hukana apremba bahendae ngabo wandu
mbahaza madzi wanzo wadojiwo na kabala wode kina harumimi jia haone bavuza hao ili wajulwa ngwalowe kura wahuliwaze China sibu ge grupu ya Trezege honkura na sima na Mansuru Abdalla dembeni ikebala wode kina wala odo wani ya wemba ezi ya hunda daraja nge wani waoni ni mbaha yonde iwone sao ye faiblesse ya he opposition haukemba ezi inu vanui hisa enge mbali ya haukwelize ni ya zahanyu nyima opoza enge mtowaze interentinti personnel wallahi kemba ezi inu jumshindani hukaye daraja ya hemba ezi inu nge wani waoni Trezege honkurani na Mansuri hodembeni rimwene seni banu kaya hale kemfaume nguzunguso mijini mfaume mbajini kahaja yeuralo hamji bahe kahaja panda yeuralo ni wapanda hata hende mjankanywa dembeni kwa japarokiri yapo dembeni botika batisiti wa Ruma awagelonga itabishao kaunga mwana mdembeni ya tende ya jewa ni emba ezi asumanazali ha entere personnel Mansur Abdalla kuono haya Mansur Abdalla kuono haya waranti wa niemba ezi asumanazali ya nrabwa inu engo foendri ya hufanyiwa hukaba hutinwa jido ni Junaidi na Bakari wa hutina jido hata wa hukaza bahanu husoni mwa idarusi haja hafungu na mrehemu hukabalangi hama hafu mrulo bonze hata mdazahe hafa yatoshinda ya jatangani tima zihoni na mdazahe hafi obonze yende daraja Mansur Abdalla wede mruje udo wa niemba ezi azali udiwa za zembi wa rendwa nemba ezi inu Mansur Abdalla hufanya maha 20 Faransa mbaba ho hafu kuja jatangani mdaza ho hafu kuja satangani hasababu papie mwana mshwa ho haka ulolo kuja subuti wa haja hasababu papie urenge riski uje haruman rabo tawe uja hutrene komori kutujilolea Mansuri kutujilolea waelewa ukana ye namna ye dini hopanda Nazi Abdul Karim Hombude directeur de cabinet wa ministre de finance na Abduzaki Hontini Mashongo na Bakari Mansuri msomo ndaubi Bakari hodomoni we ulo député leo Mansuri utonwo wanu Mansuri we humerite ube wa député shakuja vewa ha jonglage wakakutujwa isho hao Mansuri ngojo kawambia wadembeni hindri hata wakaufanywa listi ya mamera wa hengongwe wa serse hubeho wabili shawati de tete de listi ngoto kaurambia ndipo Mansuri na manyima journalisti mdongorongo na nyondwanu na mdo waeleza muwauzisema suala wandu wangabia wabali ya Mansuri honda harume serse hena mnayanzo jibarizi banu kari ngena place dembeni wendo bo Mansuri baboro no sisi rulo na uzalendo razalone majadi kumi hata minga mjitwa wakambaba hangu muhanyu ngemru hakauziso wakambaba mru yande harma fami fulani njajoka tikubali ngambaba hangu ya Johanyu na yonde bukananga aminuka kutina dignite Mansuri manaramba ohena mnanyu rijitola orambo zeno gozinu ngaranza oziziye watikeza umezi dembeni kabaja hawa mezi mru nende ya memba ndwa hele shamra tabe dembeni ngumetrize banyimbaha izo dizo ranzo mwene sedibana haukemba ezi inu wasawa elewa kana mba ezi inu ketina hata mipaka ketina hata ndongo katidoka warengeze mali za hensi hatu wafanyuzi wanzao yode sila hawaloniyo haini bahanu wajoka mashababi warongo wambe ukana za ndongo zinu tide namna inu wajue namna wajoka uja wa metrize madabili deza husu za nominasyon za hema journalisti mwele sedibanu wa Komori mjoro samihika le jili heya haukanga wakati ndongonga zidudu saonga zinukona hii demana lejili heya obam riwone se daraja ya heuso ya hundrenti ya hatu ukabahaze page en 80% ze page za Facebook ma journaliste wazi créer warende hawa mezi pia kabati ministère watorengwa journalisti mwenza dignité yenda ya nomewa zanzi hani wandu wenji muono ede mwanamsha hatu binti muhaju mwanamshe mengoni mwandu wenza haya mwanamshe uko ustehe hazia haya ya journalism mwanamshe mengoni mwana wa sheikao wao amini hazia hao wasoma halafu wende wa mtia haruma zibata
wamtia haruma system wa mnome attaché de presse wa ministère des affaires étrangères kajarengwa kasibabu kaula muamahame kajarengwa kaye hana hazi njema wa mrenge wa mkalme abubahi kuna porishe mwana mshewu habaha ya rongo rongo ya husehezi nai hau ya rongo haini siku nga watongoro ha nomination ya attaché de presse ya journaliste wa Ortese warenge mwana msheola mwana mshewo yulo ministre wa hefa de forma wala do utoze renseignement ukana mrenge fulani ya nomewa na mrenge fulani maana hasa hanji harmejwe ngudo to waze ze system madina ya hema kolegi wahe wakadamiziwa haukafati huha elewa kai system ya he communication e kangu i maîtrise do bahanu ya johun ranzia ya perse harmensi de mana wandu pia ngwa unanzaya wabula page hata noili watu kabati mru wono page abahayi to sifwezi mruna nambie page watu sifwezi Bogo City hakabala hasifu kiki hata hezedimili kiki haroha ko kiki haroha hajaba hatinwa hata mshahara wala meria moroni fatahu hamtini ya mshahara nge abungu to imbia fatahu na fakri wanti wanu ma journalisti zinumbaha ngabo njajo shinda naambe banu ya ma journalisti riwajua wa kumuri mwajua wada wakauha daraja ya hawa ni namna ya ukana habaha kwa tina ndongozi fikiriu ukatide ukana waheye waimbie ma autorite wa zemba hazinu wa here nuvo ya nrabo wahonde mapesa bahiti wono tuo leo hakabo hasifu belu hata mbaba Mustafa zisi hizi heya zirandrandra ngwanzo ye keari rikubalika mbaba Mustafa yemru mwema hafanya rongo yabo izuranzoro wenese banu ukale daraja intia hondra habaha karna ulinda hale enti yani yo basauha hema endeleo mema ya hema journalisti neze rongo wa zamba wa haruma ze media wajuzo wa komori namna zirongo zilio wahema waziri wa jona haya ili nje ani wafanye mbanongo shaba hango tone ma journalisti ngwa watorengabo watu sifu eze nouveau za nrabo zinu hata hasababu intérêt personnel kairisao ma journalisti kamtina dignité kabati ma journalisti harumenti ya hatu onti pia njajo shida ni wawaze banu mtivumbwe na mtodo vumbwe madina shamimi ntina ushida uvumbwe madina haukapia 95% mbose uo mruhama ndio mtu wa example banu mwana mshe uko ujua hazi ya professionnel ya tau yani ya taua yani yaone haya no yati hulwa mono kaende hata belu akaanza ya mredeti hindu no kaja kubali Faiza Sule mitami huli mjini demana naambia Ibrahim mzee juzi ukana nguoneso katuonesa kakweli yeye ezerasini zahe za kimitami huli hakowa mitami huli wauona haya ewa mitami huli waujua sheo mwana msheo la Faiza Sule watahata ratibu wa mtepieje hata mbaye zinu kaja kubali uyajua wewe haza yaelewa ukangundo baindu halibo tina ezi halafu ma journalisti wa henti wahuzo ani wahuzo sheo shahao wahuzo hazi ya hao hoseni mwafatihu fatihungu wa kontrole pia wanomi wa maatashe pia warengeze page za hao za ka independent wazirende za hezi iyo tabia hindi eunu sheo eyo murua eyo hindi ngamjo kauramba hindi maudezi ine kauha wanu wanruwa elewe ukana wanundu jwa ukamruhazi wa daula timpaka ya himilie ya rejimu iliyo sur place mrujwa ukamruhazi wa daula fonctionnaire d'etat timpaka ya keharume parti au pouvoir na hiyo mngabo wenji waloabo harume watu kubali mafiti yao ngabo wakubali za intimidation ngabo watu kubali mrungu ngabo watauwa watinomewa no wabaki harume wabaki ma agent watiheye ikaipasa mrende ya keserse rtidiwa zeka hata kiki hatauwa ya relovonze shahamba ye parti hangu yo ya hangu tina urenge orange ni tanganye da mine serse ngabo serse ngabo orange yabo wauno hamabala hojuma anibala bahingwa ndo wamangamizi wauno wateshe oda wanu amba oka kikinge azali tijikiki hajo kamhara na Henry yake kaka azali wanu kabati muvansi ngabo serse walorengenti hatu mateka chakabati muvansi vongezo dizora kanza jerone sebanu kana fatihu yatende daraja ani harengeze mali za henti hajanguru milio kwa mwananti
haruma corruption ho mahakama kabati mrudiso hawahara na fatihu kabati hata marongo itoka yonti endao kabati ani fatihu ngenenti hatu alenge mateka ende daraja karibu ado paroma pesa yerengwa au trésor yerengwa au trésor 20 millions yende yafanywa corruption bangwa la hambu bahari wa reklame ke mwana hao na kubuliwa yaende kandida wabangwa warumilo abo hata mahaminga leo inu wabangwa be hao mwana hao halafu yende represente au kawarumilo mahaminji wakati winji halafu leo fati huku tina strategy kutina taratibu shadow kaurengeze mali za daula hardi wende wazirumilie wananti kutina haya kutina dignite kutina marongo badi urisa mwakawe shababi wandu ngana wandu ambao kana we mru mwema yo kajibu wakomori izo dizo na lance defi banu mruna rambiye zenongo fati huya kotize mahamitano ya kakonseye wambaba ele shirika la nguho bonzela haja sababu fati hundali hano gosie shirika ndali hafanya hindri mashababi yete de chômage ibunguza au yenjeza rangu mahamitano rangu 2012 fuja ilo banu zote ze argument rizanzao shakaru tutahamnyanya na ndrabwe na wanaumezi kartutahamdra torenga media ya tosifu wandu hata bahi bure na ritolewa argument wandu waji argumente haukaya zonizo wandu wanzao abongenga parao hajikuba ndo utimiza ukanga mona wali radenga na abonga bo ventilateur ngendao sha hunule jotoli kazana ndondondro kanzari pare banu maopoza arme mabavu ya hanyonti pia ne masiwa yonti pia na bake plan B bai bwana ekanga bo plan B do bahanu mjo ushinda yezinu na bake plan B ili mshinde ekaza mkodo na injie ekaza miharbati na injie ngartodo zamba hena mnainu wakomori muelewe ukakabati kabana huja ma tunisien kabana huja ma egyptien kabana huja ma senegalais harumenti ya hatu waje wa change zilio harumenti dasi wasi na mangalia situation ilio haruma aeroport holi hoya ukawa hunde solution wende hata daraja hadili shirika la rengo alijeli ilifanya ndongo wende warenge zeshezi rula zile za ubahizo wawade wa aeroport ngwazi sodi wazirengeze ilo shirika la mwalangu habonze ezemira lijo aeroport wa Komori lirenge wafanye ndongo za nyumeni wende warengeze shezi rula za ubahizo wawade no andwazi wende haruma avion ngwazi sodi ya rabbi yabanga toka ukana twa mayanda zibi yabo ya rabbi Mungu na mrambi ye tomaya lazimu wana wa Komoro zenongo zilo aeroport shamguna jailezi na ziwa hunde wandu hazwa aeroport haukakwa tuonesa hata banure elizorelewa obanu wafanywa komisio ya wandu hazwa aeroport ye komisio hiyo wende wa hadisi ne daula wa hunde solution ye komisio hiyo ya wandu hazwa aeroport wende waonana na ministre de la défense na ministre de l'intérieur wende ngemkini hauka banu waremu mapesa watoposhoni ye komisio hiyo kwa rangu yabo kwa jarongowa wadaza ngwakozao wazimizi izo rajo jibu ya komisio mrongo we mwambio wana nyanyiza nongoza jiri wanu izo deze haki za hanyu wanu mashirika ya bonze ya ujwa huja shati de daraja ya ukashirika la mwanga lijoli fanye nrongo njema lirenge aeroporo halafu wadi wende warengeze shezirula wadosodi shakwa jajana za nyumeni hai Ibanu fati hunga mazo mbai wandu mato namnaje Ibanu nyi wandu mahimili ya fati huzabarindi mto ani ngamwamba uhindi ngamanzo ani ndongo hindi mdo kaureleza rielewe kakweli emoto inge na fikra katimbi hasa hanji ya uvamuo wa hanza mapesa hasa haelewa kayenti namna ya ushinda mria waswili corruption na ndrabo hamadi zombabahe na gumsese homa weni na belu na belu ufumbuni gumse na domola weha ho andwao nuna jebanu yarinike na example mtiti na zoni mtoeba namna je notolo zamba ye kandida wa serse wa hengongwe wa hatu ya joka uhunda mratido wa zehemaya na mruna rinke ya rugima yemba ezi ya sumanazali inu nde ezi ya tufanya rongo harume bavu ya hatu haukaa vanu Abdul Karimu ngabo wandu wa jihada wana gwanzima ngongwe haria kandida wa serse marehemu Abdul Karimu hakabo hakana yezi
marehemu Abdul Karimu hakabo hakana yezibu wa komodo hardi hakana uaminifu na maraia wa hebavu. Abdul Karimu hakana uzalendo. Abdul Karimu hakausaidia wandu haku rawana wasoma hata watosoma. Abdul Karimu hakamrumwe maeroho. Hakana mapesa hakaurumia. Kajanda behwa direct. Leo inudi ni ngujo kao behwa direct. Hasibabu hindi. Abdul Karimu hafanya hata undu likoli mbali na mbali za hebavu. Wanawanga aviwa ni kilo bursu. Harumezi ambaji ezi Abdul Karimu. Abdul Karimu do viera jomfanisa nae. Kajabewa direct. Leo inudi ni ngujo kao direct. Hasibabu hindi zitendo andazi. Junaidi wakabo hufanya. Abdul Razaku ya leo hafanya. Na abanunga ze direction za mali za uizi ngizo mbajini. Shangizo na andrumba ha. Hauke mpongi wa mohoro uomba ha. Uomri ikao hate haini ambiwa ne mrumshede ya kufanya. Hamada Jamfar. Ngari juwao. Ngari mjuwao ze story zahe. Ngasina ngabo direction njajoshida ni wazeze direction zilo mbajini. Shaka ziti hamade kati ya hezi ya mwando ya azali Abdul Soifu hakabo. Hakambaba ulozo mjomba ulozo. Hakanaze atu. Haka directeur general o hydrocarbure. Haka ujere ezi ya azalidi ya kahamba yerema janzi mpuda. Kajashine yabe wa direct. Lewe inudi ni mjoka ujabe wa direct handro kwendi. Ani kutona kalimbu kutona tabiri. Dini hopanda mtumrema. Mtuma ani msteho hasomo shababi. Sha na mruna nambie ye mndu ulo na maturite ya politik. Ya loharu memba ezi ya azali bajini haba ngongwe. Nduna rambie ngabo mbaha. Kabati mruni unihozo. Hanza ntimizi. Mruni hozo mwanama. Zuki wangu wa mfikiri. Rapu hamji mzima. Haukami mbeba hangu hapu hamanzisani. Hamamziani humanzisani. Mziani humanzisani. Jideklare ofisieli. Uambe ngo himiliodini. Utibandae. Bumzia. Junaidi hado jai humia tike. Kanamba dinyite. Bahukadaona Abdul Karimu. Haini Abdul Karimu ya kaufanya hakauhambia. Hukaurenga desizio hosoni Abdul Karimu. Junaidi hono mewani ni Abdul Karimu hasibabunda webo mziani. Elewa inungo joke mruma wa Junaidi. Na ubandaya tena bahari ngoni kula wana misafara wa pashia harumesewai. Mziani emane secrétaire général uliofer étranger. Ya wasuli daraja hata leo ya lo secrétaire général da webo mziani wa mavance ya Abdul Karimu. Ya leo mdu jamziani humanzisani ngeiwone sawa utukivu na haya ukangwa nzo usiteneze ya serse chakutanza ujijulwa sabari hindi ubanda yao kuwe mdu warenga desizio ngo hundro hindi wana entere watiti wao katutwaha bomziani humanzisani yelewa ukabanu wewe ukadauna Abdul Karimu yabo lazima ukane fierté zenongo Abdul Karimu ya reisise yafanya harume bavu ikaubidi ujidai shati jeudo kamezi leo hudoju sazen kabwa za Junaidi na Abdurazak wa wakauhume ya jana zokweli zinu turanturu shabaha dignite waheya haya zilizo na kanza jerimone seribanu kamemu leo inu mdu jada bi wedembeni ya diwa zekana banema na alo affaire étrangère Abdul Karimu tiloto kaf alo affaire étrangère Juma Said Abdallah hakabo hahube haruma msafara minga ya hubeha leo njaba uhimilie Juma shatoka namba sheo nituandro banunga nyima fonctionnaire nituandro do shangaziwa ngamshangaziwa oje kairi mra tolo hazini ni akane sheo yakane haya she daraja mohonra mashababi mwajoshinda mwende mwarenge la creme somese ya ma école privée hauza daula muhunde maisha hoana hanyu naondosha hanyu nje mkembaha na umezi adabi kajanga muvumbo bano elewa kauo mtuvumbua kawa ngamuhudeyo ngamanzo ushanji mana dembeni siti wa mezi zi Abdullah Alfani wakabo wako haidi na dhomu wakauhunda isho wakautaha wakausha kaufai kwa japaro huzo mji wa dembeni ze wandupia ze diopu wao yabo kwa japaro nenda wa huzo mji wa dembeni na wao hunda nominasyo Banuza bari ni mtu usomano watende.
dembeni titi wa mezi ha madame sa kabo hanumiwa directeur haka inspecteur général de la santé haka directeur général de la santé haba hanza directement o Messi weti na uhuzo mji wa dembeni Chantili hakabo o trésor kwa jashinda wa huzo mji wa dembeni leo inu ngabo wendu wenji hapo leo inu je bwa dabi na Mansuri no wanashewa nyuma wadumu walodi ngoni hapo na mangalie ukana muhimiliezi ya zalio rangundi mondo haja kaunomi wa directeur général anasema kamjazijua hata zebelwa kwa jazijua usukubelu yambilo azo hashemeza njambilo monsieur le président shabani yo sati sinyi paswingari jua kwa namna mondo haya kaunomi yabo nyinyi nganyenya haya nyiwandu mwamba muhimilie mbaezi inu nataka mtu jua ngabatungo wangu hawandu imoja onomewa abora kaza ruonese kakamtina valeur rumezi azali na mjoka hapo mrina memba hindu yale shati ati uzo mji wa dembeni kamkeradhi nasikari naomba ni nafasi ngarimwambia oni bana karna naomba ni nafasi dembeni ingefondri dembeni yo kedo hairishi wa havoti abongezo ruzora kanza rimwambia ni bana na banu ngaronzo muyelewe ukana sizamba banu ngaranzo bake plan B ya hema kandida walo contre mbaezi ya sumanazali bake plan B ziremedi ngohi ekazi okawa jenkodo no fati huya tirengenti mateka na zijiri zindo hujiri ilizi shanji zolizo la kahanzari zambe banu ngardoona na tena kamgwa benze Mwenyezi Mungu na jailienti hatu irohomi hanoni memafujari wanu inshallah Mwenyezi Mungu na rike imani ya rike musul hatima rionese mbabi banu kana ngambeho message maudu ngabo majlisi Faransa nafikiri Marseille le 24 ya he darasa yanu ti majlisi ya Jibrilu yanu ya he darasa abongenyi wandu wa darasa na mrenti mtishie unafiki na mafitna ikakweli banu ngamfanyao ha Mungu sikubali zemba hazinu wajawarenge media banu watongo hamba ndrabo wandu wanu kwa twamba kana ngwade yao Jibrilu ya shanji ndrongo ombi ngwaona jalu na rohombi na upeu zefundi Said Abdillahi wao pia wahimilia la salasa na kamlati ili watie balbala husulima mafundi wa Komori manangu wao majalu wazimana kilodi na wao la yarondolo wala pubeni na mkeradhi ni wandu wa darasa muyelewe ukana banu ya majilisi yao ya kamturenga mapesa hapo mbeshe mwende mwalibe malene ya Jibrilu ka Jibrilu hafanya malene hiyo yabo lelo wozuki wangu yafanywa majilisi yahe dembeni le 24 December wozuki wangu mbaba mzima mzaze mzima yabo hari kamruti fanya mihadisi damina mru yende Faransa kajenda wakati wa hale yabo ngena droit yende dembeni na majilisi katufanyiwa na mnike mapesa hangu moi je suis majeur ilo de shehido wandu wa kwamba hari ngwande yao vanu haba hamruna jana bieze rongo nazifanya haba sha dossier za hale hari balango ajoka hoja wan destabilize dembeni kaba jahamba sadi na relewa nendo sifanya mahadisi damina mndu ngabo zakiri ngabo za tokiri na bamtiza mbandro vanu msaidie huo kala subuti umedi msaidie ani mporole jina la hendo haba agumsese wondo wandu watitaruma ze jozinu wajerwa renge vintre tente wajitia zemalizo zinji zo wali sikarjazila rengeze nkaya hizo tomoroni ndema narulo narankuini no wandu wanu warumia ndongo zinji na mrarambi mndu wa serikali ya torenga mali ambangu ba hizo mndu sababu mferi za misafara zinu nduna tojabanu ya rambie ye mndu wa autorité rama conseiller rama ambassadeur rao angari wajua pia wao tena waudu wa kaudori rumia ezinji ya torenga mali ambangu ba hizo wangu zinu defo shamba ba hamduna jarambia ba shamba tadarenge dossier ya 3 ans 5 ans 6 ans hoti di horlio hoti ona ndongo titamanda wa mbujo kauja yambe helilo hariri zier tunofanya video ramba zilio armenti bakaru na ushida kabatujo shida ya maîtrise kabati mbujo shida ya rambe ya shangaze banu ndune nderenge dossier za hale hata ndunaje banu narambie ranguna roha Komori ngasina 3 ans et demi plus ndunaje banu yarambie ndongo za ndrabo banu karimjo gato kanda arenge dashari hudo bahiza wandu hudo sisa dembeni ngabo ambasadi mujo kauja bazize banu
rifanya mahadisi ganye perdu njamba yo haki mdunale wenro njamba yo haki shazinu mahadisi zafanyishiha rifanye nrongo zibirinro zibirinai yonde namna shamru na jebanu ya rambiye ye ministri mkomori ye directeur mkomori ye secrétaire général mkomori ye mruitoka yonsi dhamana mkomori ya toparorenga mapesa mbangu ba hizo wangu sichireze nongo mdajo ka ujari shangaze bana abunge wa komori mduna elewe ndo kabanu izo rambao banu sirjo jwaudaza shabanu zino zambao banu zino hanza rihui wa lokomori abunge haini mrulo kandida ya lo contre mbaezi inu na kane plambe ya ukae namna ladhimu riswarifu wa nruwa nudingohi haumbulie bwa komori fatihu ya rengensi ya hatu mateka idoze plazita hobanu hanze vote zinu kabati solution mbili lo toka fatihungu yele wa ukana wanda bahanu yendio ya malikishwa ensi ya hatu karna uzia he namna inu wa komori muyele wendro ukabanu kutwenda wa voti fulani opoza ngondo wa voti dignite ya ukana mruwai yende ya wanembwana ya tibati hauwa jailie wajiribalba ala harumenti na domba zedua ili ze fatihu ya ekaipasa fatihu ya nkilwenti ya hatu na wanjie geri sivili harumenti no fatihu ya tikera isi wa henti ya hatu yondi zoranza o na subutiri za bebamu ahanza ritimizi no todo hamba njemba bititi mnamferu wa moroni akti ya jihiri inu ya hema nyasi munkazi ya ulawa wa komori ukana kweli tide wizara heze habari za bonze za ndani tizaba juzi tinde hatemera vanu si uona kana ekabwanji ya mro California hau Paris ani woto ke meri hawe prefet harongoa tide prefet du centre tide meri moroni vanu moroni ngiyo hau vanu bo marta ai bo abasi jusu na muzawara abdala na mrujai wa hafabo bahi moroni dirende hada kandaka bahi eske banunga bo magomana moroni akti ya jihiri ila bato hata ti prefet ti meri ti de wizara ya hao bahi kabati ya tuone sababu tukivua hizi nongo za jihiri tarjona na tena kamgwa benze. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.